Alright, nizere ko mumeze neza abanyarwanda, nizere ko mumeze neza bari hirya no hino, kandi Saint Valentin nziza abantu mwese abari mu rukundo. Niki uretse jewe niki dore murabizi neza kuri Makenga TV nagashya mbazanira gusa. Uyu ni wa mukobwa mwakunze cyane usa na bikeya A1, ni gahunda nugutumika. Kora share, subscribe, like, comment, wagwani. Mukobwa mwiza watangiye wibwira kurikiye Makenga TV. Amazina ni Mutimunyuzwe Angelique. Mutimunyuzwe Angelique. Imeze bite? Ameze neza cyane. Ako ko mbona uyu munsi nta kintu byakubwiye. Nose ndabona bitambuka bigenda. Neze tuvuga yuko Saint Valentin na wowe nta kintu riri kukubwira, nta kintu ngo ndabona. Nyanze nicyo kibazo. Sheri kwanza. Ubu none anga uri ku isoko. Yego. Usigaye uhugiye mu biki muri no minsi? Ngubu ndaho nditurije nyine mu buzima bwa single. Kwa ndayo goto. Ubuzima butarimo sheri, ndi mu buzima. Butarimo stress, ngo sheri yanze kumpamagara, ngo yanze kunzanira ururabo. Cyakora ndi gushaka guheza umuntu ururabo, ndumva binzi. Urashaka kubikora? Arase kuki nka ko gitari umpaye? Ubwo ni mari wowe nza kugwa ntari. Okay, muri ino minsi maze iminsi mbona ntakubona neza cyane, duherukana hashizemo aciyemo igihe kitari gitoya. Ubu none anga rero nakugendereye nshaka kukubaza ibintu bitandukanye. Ikibazo nari ngiye kukubaza cya mbere no ndumva wese gisubiza ngo nta sheri. Mu buzima busanzwe ubundi umusore ukunda aba yaba ameze gute, kugira ngo n'abandi basore bari kukureba babashe kumenya ngo wagwane n'iki. Okay, buriya nkunda umusore utajagaraye. Umusore utajagaraye. Kujagarara ariko biri ukwinshi. Birimo kwinshi rero. Atanywa icupa, atanywa iki? Yagacupa kwaraka yabakamo nta kibazo. Umuntu uye kudera icupa nibaye mukuramo uretse Imana yazikamuhindura. Ntabwo wabihindura uretse Imana yonyine. Kujagarara mvuga rero. Bari wa mutipe ushobora kuba muri kumwe mu rukundo. Barumva? Ariko ukabona atari tayari. Nibyo rero umuntu ataba tayari, nibyo rero umuntu aba yajagaraye. Uyu munsi bari kumwe na Ange, ejo bakaba ari kumwe na Claudina, ejo bakaba ari kumwe na Josiane. Urumva ni uko ariko kujagarara amavuga. Oyo kibakebure. Hamwe. Yego. Bivuze ngo abasore rero bari hanze ahangaha uri kubakebura neza ruzungu wagwane kugira ngo bamenye uko Ange nimba ari bamenye ngo ukunda iki wanga iki ngiki. Mu buzima bwawe wigeze utemberera mu buzima bwawe ahantu hakushimishije watembereye ni he? Ahantu hashimishije natembereye umunsi umwe narifashe nditemberana njya ahantu bita Nyamirambo mu Marangi. Mu Marangi. Ntabwo nari mazi, nari mafite amatsiko ndahajya, hanyuma mbona ni heza cyane. Guys, abantu batarahamenya. Marangi ni ahantu heza cyane, hari ibintu byo kurya byiza biteguye neza, narahakunze cyane. Uzansohoka nayo ryari so? Ngo tuzajyayo kuri no hepfo. Wejya kubi wowe ndabizi ndabimenyereye. Abasore bari hanze ahangaha rero murumva yuko umukobwa ari ku isoko n'iki n'ikesha nanjye ndagwamo amaherezo. None se mu buzima bwawe ukunda kurya iki? Ikintu nkunda kurya inyama n'ubugari. Inyama n'ubugari. Mu rugo nahagana hehe? Na mu rugo nkaha yenda tumenye abantu bamenye ngo mu rugo umukobwa Makenga akunda gutumira buri iki n'iki. Mu rugo ni Rwamagana. Ufite ababyeyi? Ababyeyi barahari, n'abavukanyi barahari, mbese umuryango turi kipe n'abasimbura. Okay, ese mu bijyanye no kubaka ingo hanze ahangaha ku badamu usanga batazi gutanga keya ku bagabo babo, icyo nacyo ari ikibazo. Gusebanze ntabwo biri wabakebura ukababwira ntimwajya mubigenza gutya wagwane dore. Batazi gutanga keya ku bagabo gute? Kuba hari ukuntu umugore aba aho ngaho yasamye basanga kuri Saint Valentin ntabwo ari ubashe kumukubita keya ruzungu. Keya ku mugabo wawe ziba zikwiriye, aba ari na ngombwa cyane kugira ngo urukundo rwanyu rukomeze kwaguka. Ntabwo umuntu ufite umusheri cyane ku bantu bubatse. Uyu munsi wa Saint Valentin umushakira akantu kabisa umugurira uzi buri wese wazi ikintu mugezi wakunda umusheri cyakunda. Ugenda ukamugurire hanyuma ukamupfunyikira neza mu buryo bw'ibanga rikomeye cyane. Alright, ni MC Makenga. Ikiganiro cyo nibakebure turi kumwe n'umukobwa mwiza cyane Mama Jack.
ngo waduherukana ngo ni diaspora ibi bintu ngo iki nanone kandi ikiganiro cyo ni akagaruka ko share subscribe like comment kuri Makenga TV ewana ni uburyohe MC Makenga Ruzungu mbaye hano ku bwanyu nta kintu muzigera mumburana mwumve mutuje Saint Valentin nziza abantu mukomeze muzenjoyinge